Bueno, partidu gogorra ez, egixe da beraiek posesio askoko talde bat dizela, jokalarixek ja, hori ez, lehenengo mailan urte asko erunden jokalarixek eta baloi asko modu sentitzen zen jokalarixek, eta alde hortatik nik uste, hori ez, defensako lan oso ono jaule, egixe da, hori ez, geuk erasun edo baloiaz igual beste egun batzutan baino aukera gitxia edo fintasun gitxia eukiole hor azkenengo metrutan eta igual ez daula inbeste aukera sortu ez, baina nik uste orokorrein oso lan nahi daula mutiek eta alde hortatik ez dutela zer esan. Bai, egixe da hori ez, ezin da irabazi bintzet ez dela galdu bihar, eta gaur ezin izan irabazi eta bintzet puntu bat azoiz etxa, egixe da ez dela nahi haune eta egixe da nik usteko bakula ez, irunak batzen juti, baina azkerin ezin da irabazi puntu bat eta aurrera jarraitzeko, gaur betaldi lehiakorre erakutzi du beran buru eta nik uste bukaera arte hortxe jarraitzu bihau lez. Bakigu luzi izango dela, zaila izango dela, baina kompetitun bihau eta egunero dana mundio. Bueno, azkenean bazakigun partido oso zaila izango zala ez, beraiek arerio oso potentia diaz. Demora guztian partido zuan ziar baloiakin gustatzen jakue jolastia. Eta nik uste defensa on bat indogula, gaur batez ere. Pena aurretik jarri eta gero beraik urrengo jogaldian isa empatatu digute, baina puntu bat eta aurrera. Bai, ez, azkenean hor lehenengo karreran gola lapurketa bat eta gero izan da, hori gauden itxoiten, berai baloi asko ukitzen da belako, eta hori pena segiduan sartu dabe, eta bai, lehen esan noten bezala ekipo oso potentia dira, eta etxean sendo gabiz, gaur aurreko han bezala empate hon balortu dugu, eta aurrera bai, Andorrara begira ja. Sí, un puntito más para seguir luchando, para intentar conseguir el objetivo. Y nada, creo que ha sido un partido igualado, un partido que hemos intentado ir arriba, apretar, a hacerles un partido complicado. Y así lo hemos hecho, ha venido el gol de Carrera en un error suyo y lástima que al minuto siguiente creo que nos han metido ellos el gol y al final sabíamos que ellos son un equipo muy dinámico, que les gusta tener el balón y nada, le hemos dado todo para sacar los 3 puntos y no se ha podido, pero hay que hacer el punto en Andorra. Eso es, tenemos que seguir luchando, seguir sacando puntos. Todos los que se puedan en casa, pues bienvenidos sean, porque aquí nos sentimos fuertes en Zubieta. Y nada, pensar en Andorra, que estoy seguro que saldrá un buen partido.